u vrijeme Prvog svjetskog rata je, recimo, mitropolit Gavrilo Dožić, pećki mitropolit, potom je patrijarh srpski, on je bio u Boldagasanu, bio je od strane Austro-Ugara i sve do kraja Prvog svjetskog rata. A u Drugom svjetskom ratu mitropolija i narod u Crnoj Gori je postradao više nego ikada. To je, kao što je poznato, bio krvavi bratubilački rat. S jedne strane okupacija nacifašistička, sa druge strane otpor toj okupaciji od strane jugoslovenske vojske u otadžbini s jedne strane, a s druge strane i partizanskog pokreta, ali koji je partizanski pokret istovremeno izvodio i revoluciju, što znači pokrenuo je bratubilački rat. I to bratubilaštvo je ostavilo duboke tragove na sveukupno biće Crne Gore, a onda se odrazilo i na crkvu. Mitropolit Joanikije je sa 115 sveštenika ubijen. Ne znamo ni danas groba ni mramora negde kod Aranđelovca.